re ya le ba bana ba modimo modimo go tswa tlhonofatse ke gopela re ba le mo dipaleng tsa rena bana ba modimo and then a re ba le mo lengwalo la Genesis chapter chapter 1. Amen. Le ka wa ja kanyana ka re ke bona se ke challenge ke nako le no khotlelela Genesis chapter 1 a re be le verse 26 re fitlhe ka verse 28 re re selena mo Genesis chapter 2. Oh, okay, so ke dire so o tlo gona go lambu Genesis chapter 26. o tlo bala ka bolelebe Bjale modimo a re dire motho ka o tshwantsha ka rena a swane le rena a bushe ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tsa godimo le diruiwa le lefatshe ka moka le diharabe ka moka tse di hahaba mo lefatsheng. Ke mo modimo a bopileng motho a bopa ka o tshwantsha a mopa ka o tshwantsha ka yena. Modimo a bopa monna le mosadi. Amen. Amen. Re le ba bona ba modimo and then re tlo bala gape mo lengwalo le a re dire so a re tlogele eng le fao then re tla tla tswela pele. Amen. So re ka ja madulo bana ba modimo Amen. Modimo tsebata ba tshaya. All right. Lora le go. Amen. Amen. Bana ba modimo go tswa tlhonofatse a re le amogela ka moka re thabela le le rata ka moka re ratile ke Jesu. Amen. And then a ne re metsi tse sa challenge ye re no tswela pele ka molaetsa wa rena wa the rising of a mighty nation. Yes. Re tla mo part 16 today. Ke rata ra bula ka the mystery of the first man. Amen. Yes. Ke di ma bana ba modimo se re tlwaetse gore molaetsa o ile wa mystery ka moka. So re re mystery le sale bala ba o tshoga ba go di denomination le ja re brotla ka ntwe ino ba mantlo a tlwaelegileng a rena a re rapela modimo is a mystery. You are a mystery. Amen. Yes. So ke tla gore ke re mystery na pile o ska kra na pile o no thibana mo gotlhe ke mantlo a rena o ka ya go denomination wa sekela mo gotlhe mantlo a swa le go redemption ka se yako Yes. o ka rapela mo kerekeng 6 months ka moka o songo kwa ba re predestination ba shumishi a tlopala jwale a shumisha ke rena jwale ke mantlo a borena a se mantlo a mangwe go ya godimo ke mantlo a rena. So re ba dile fa ke re no lebella sepedi se modimo a re beetseng sona ka ra and then this first man. Amen. So ke monno re mo tsebang ke bro wa rena le le ba bantsi ba sa tsana go gopola re Adam ke bro wa bona but Adam is our brother. Yes. Amen. Gore tsetle re thoma go ba batho ba bo Bible tshintsi ka sa re tswenya go no tsona le go le ngwana wa president or o le ngwana wa moskolo or principal or le ngwana wa the owner wa company motho ke bo papao o ba motho ke a butwang. So the way we relate le ge ba le ba go ba tshogile mo wena a se di unyaka no bana le baka la o tshoga a ba tshoe mara di nya ko wena jwale le nne re bula ka modimo a sentwe se di rukira le thothomela ao a rena le baka la o thothomela. Amen. Ibile la baka la o thothomela a tio a dinya ke rena o ke motswadi wa rena o. Amen. Jwale re tla mo re balanka lengwalo la motho wa mathomo e leng Adama. Bebele re modimo a re dire motho ka go itshwantšha ka go tshwantšha ka rena a swane le rena a bele a bushe ditlhapi tša lewatle a bushe le dinonyane di fofang ko godimo le dikgomo a bushe le tšotšotlhe tše di gagaba lefaseng. Amen. Then e re modimo a napa a hlola motho. Jwale ke nyaka gore re no bolela mo a ke no motho mo ke no thoma ka na party re ke mystery modimo ke na ile sepire ga botse. Jwale mara modimo la batho ba monyaka ngo batho ba tšea mengwe ge mentši ba ya go dikerekeng ba ya go mafelo ba nyaka go hwetša modimo taba ya gago e dire le e fitlhelele ge easy. Bebele re modimo a re dire motho ka go tshwantšha ka rena jwale go ile gore bo o nyaka modimo ko kgole o sa tsebe gore ka mo tshwantšha leng o dirile motho gore ge re nyaka go tseba modimo re kgona go lebelela mo mothong.
lengwalo le gona la ba Korinte le re okay ke ba Roma ere modimo ke ka lona le baka le modimo ba lisitse ba ya le tsiyego because le tse di sa bona ga le ntša modimo le ileng bo modimo ba gare ere even the Godhead can be understood, can be clearly understood by the things that are made. Kore le the Godhead ka yona go nya go e tlhaloganya o se nyola le ntwe mo modimo a e dirileng le bolelang ka the Godhead. Amen. Ke le ntwe ke motho because o di dirile ka moka mara a gone ile ya tshwana le yena mara ga e tla mo mothong bibele re o ile a re motho ka o tshwantsa ka rena jwale re khwetsa ile re modimo o tlhaloganywa o le go tlhaloganya modimo go go ba le kelelo ya re ke mang o re morapela o swantse o lebelele motho mara e se motho wa wele o nyaka the mystery of God e bona ga ke botse ka ra the first man modimo a go tlhonofatsa ke ena a dirilweng gore e be sephiri ko e be se tshwantso sa sephiri se modimo a leng sona jwale ge re thoma mola bibele re modimo a re dire motho ka o tshwantsa ka rena and then a bushe. Here it comes verse 27 mola ere so God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. So ona mo re thomole mo re modimo na le male and female marwele re male and female se kono tsana mona me re bola ka lo tsa semoya bele re senye buse lo tsa gender di thome mona me o bana matho ba re ke monna mola motho ba re ke mosadi mola ino ba le mo la motlhago mara gona le ge re tselela ka kwa semoyeng o sana le basadi le banna le swara bana ba modimo ona le basadi le banna pelo ba a gone bo moga tša mang mara a sore o be monna so jo ba moga tša motho mo teng le ngwalo le a bolela ka bana ba le ba shupa ba monna ola ba le ba go nyala mosadi o teng o monga tlhokofala and then o monga take over bebele re ge ba fitla go thoko ile nngwe banna ba le ba butsa bana o ba mosadi wa mang bara a bara ya isa le mosadi ba no ke mosadi le ba nesa le banna mara a se moga tša wa motho ka kwa thoko ile nngwe monna le mosadi a re ge we ra mosadi ya motho mo ba monna motho mo go ne le o ba monna o feleletse se ka wala o tlo nyala ma le tshwara bana ba motho jwale re lebelle mo lebele because ke ka mo modimo yena self a leng ka gona jwale bibele e re modimo a dira motho re khwetele motho wa modimo a mo dirileng e be le motho o tse e re modimo a dira a bopa motho a tlhola motho ka go tshwantsa ka yena a ba bopa monna le mosadi ra mo se mo yesa motho la wa mathomo go ba gona le two natures ene ke tswele mo gore bana ba modimo mo ba ile ba nya go epalla di code di ka mo metse wa the great shining light ba ne le mo sane be go la ganye ka yona so re le modimo ka mara monno la re mitsa tsa Adam bila bia se se bitwa ke masculine ke mola go ba monna yo monna ka ba la a tsama mo la re mona le monna o ke monna o thoma ko moye right inside ke monna mo a thoma hona then le mosadi a le mosadi ka le monna a tsaya ba ja ba sadi no mosadi do ba mosadi go thoma go ha ya ene tse ya motho o ngare monna o mo abe mosadi asta we itwa mange batho idomile ke modimo yes amen jole modimo ga fetsa go tsia motho ka baka la disipiri sa sena a leng sona bibele ka mogare ga a modira a dira motho a ba dira monna le mosadi mara e bile ka motho o tse ka mogare ga motho modimo ya ba o beile nature ya bonna le nature ya mosadi ka mora motho because ke ka mo modimo yena self a leng ka ona mara fetele nature e be dominator mo e bile ya monna ka modimo a re shi he re ra o ke re bolela ka the masculine part ya modimo then ge modimo a fetsa go dira selo se tshwana le yena se lebeletse bebele re mo tsamaya yana go ba modimo a tšea yena mothola a modira a motlisha mo lebopong la nama e le sekiri sa go bontšha modimo o re ke le ka mogao jwale ge modimo a mo tšea a motlisha mo leemong la nama o mo kere ntse le ba babedi ka mokgwanong a motlisha mo leemong la nama gore a tla re bontše sekiri sa re motlha yena a itla o tsone gore a feleletse ka nature ya monna le ya mosadi a tsena ka rana maite e le mmele wa Jesu Kriste then a fita di khawantsa le a le ka mo rana mara o tumile dile ya wantsa ka Adama le Eva jwale mola Adama ya ba Adama bibele modimo a budutela mo go yena
jwale modimo a thoma go thusa motho mo leemong le la go e ba a body, a spirit, and a soul. Ke re fika mo Genesis chapter 2. Jwale mara re sone le kwisitse gore ka mogwa le lebeletse motho o bile monna le bile a le tlhago ya mosadi le tlhago ya monna a setse a e ka moname re sa le ko moyeng. Then ga tishwa mo ba bona bona le go bona gore basadi go twa ko moreneng go na le se mosadi a sentse a be sone. And o tlo ikarabela ka bosadi ba e seka bala o bone mosadi wa go apara dipula no o bontse le mosadi le before e tla mo lebele ka gona go apara diaparo tse di telele tsa go itlhopha o bontse le mosadi le ko mathomong ene go na le destination ye modimo a e nyaka gore mosadi a itsweletse go na le tlholego ya modimo ya re mosadi a be mosadi then le monna before re bolela ka tse dintsi then and then ge re fika mo ga modimo a tsaya motlhola wa gage ke motho wa mathomo o tse rena ke rena leloko la motho jwale modimo a mo dira ka tsela ya ba ke body, spirit and soul. Mara mo soul ya motho ke mo le modimo a ke mo modimo la ya two spirits ye be le mo the feminine and the masculine. Bale ke yona ntwe e be mo fa tlhago eo mara a ke thobe bale modimo ga tsia ya bona mmele o go ya ka ngwala Genesis chapter 2 mmele o wa rena wa tlhago ke lefelo mo motho wa semoya a dula ona ke le gae la hae gore modimo bona motho a ditisa lefaseng o tlise ke modimo and modimo e ra modimo o ba ena le maitlhologelo a tlhago a motho ka o mo tlise mo go kwa modimo a bolela o re e be wa go le matshimo mara ya ba mothola a le tsimo la gore a tla go le go ba le mmele wa go le matshimo o sonje a tle mo mmeleng a tle mo nameng e be motho wa lefatshe wa lerole so re mediro ka moka e re dira mo nameng ya rena a re dire ka baka la gore re kry-ile monyetla go thoma ko modimo ba ntse a tseba go sa kgatlhale mediro eo ke mediro ya nama ge a nama a ba le matshimo mola a ba sa le metšhimo ka baka la rano selela bana no o ba ntse a lema because before the spiritual order even o sonje a leme that is why so to ntwe mo le mo e dira mo nameng ya gago a o e dire ka baka la re o sa dira pela then mo o sa dira le tsa tlhago jona le tsa tlhago ke instruction ya modimo ke instruction ya modimo ka mbojo na go le matshimo le go rapela modimo di tsamaya go ka mara modimo ke na teng ka taba go le matshimo because media that's why Bible e bolela ere batho ba tlo seka ka mediro ka moka ye ba e dirile ba le monameng amen mara o se ke nama go se ka moya o le mara ya nka no se ke tshwalo tsa nama ya o senya ke go le godimo o le moya mola o tlo se ke tshwalo tsa dira because mediro ye o e dira monameng e so jibe mediro ye e tswang go se moyeng e le instruction ora ka motho mo ge monna phela o sonto a tseba re letsa modimo a di betse ro tlo di nyaka mo monne o tlo di nyaka a tlo se kitsa na me ya gago o tlo se kitsa moyo wa gago amen wa bona o tlo se kitsa so le ka dilo tse o di dirile moname because dilo tse o di dirile moname ya mo go tsona e be se di dikelele di tswa from the soul amen so le lebella mmele wa motho ya ba ke le gae e ba le filo mo motho wa semoya o la wa go dirwa a fiwa sebaka sa a tla tsweletse mediro ya e butlo mo Genesis 1 a sena mmele yo le rena re le mo kwa polisi a bolela rena re ba dishana mo le Kriste a ngere tsamaye mo dirong e mebotsi ye modimo re kgetsetse go tsamaya mo yo re go bona re so ge re ra so a re le re mo nameng then re fetsa go tswa mo nameng ba ra go pushing be sa tswenya ke e be le ra mo nameng no ro se ka le ka tse di bolela amen le tse batho ba di dirang ka moka tse ba di direla mo nameng a ba di dirisha go na le ntwe e ba gapeletsang go tswa ka mo lefelo la semoya gore ba be ka mokgwa o so ge re ya gape ka mogara mothola because mo ke yang gore ke re kgone bona speed sa motho gore re swantse re lemoge bana ba modimo gore this mighty nation e re bolang ka yona ye emelelang a e e emelela ka baka la re nyaka e emelela ke le go mathomong e be ntse batho ba ba matla mara ba ba le go wa ka mara le tla go jwale re lebella the spirit of a man re go tshela gore ke mo moya o motho
o na le ntho ya ona no ge modimo o ya motho a mo fa mmele e bile a mo fa le moya o the spirit ke ka ba spirit se na le assignment le sona spirit sa motho ka sona se na ka o phedisa mmele o ke natural duty se ba ka o phedisa mmele o mara e seng fela o no phedisa mmele o Bibele mo ngwana Proverbs the spirit of a man is the candle of the Lord. Yeah. Well, ona moya o be ka o phedisa nama ya ka Bibele ge tumelo ge sna medu e khwile e sona le ge mmele o sna moya. Yeah. Well, ya watcha the spirit giveth life. You are helping at the spirit says you will be family o phela. Amen. Mara asino family o phela mo phelo o tlo gona o dira ditiro le modimo a nyaka o e dira le mo mmeleng. So that the same spirit ke sona se modimo a tshimisa go record dilo ka moka tso di dira mo le mo mmeleng. That is why mo prophet o re a dira discernment o ke bona ile motho ke gona o catch his spirit. Yeah. Ka spirit se a se go bereka go tshelela mmele o phelo. Se bereka gape le go tshwara record ya lo tso di dira. Gore ke catch motho moya wa motho o gore ke tle ke gona go bona letse motho a di dirile ka mo spirit sa motho go na le dipitse tlhano tseno ke tsona di capturang dilo ka moka tse di dirang tsa bophelo tseno modimo ga ile o nyaka ditaba a ile o butša go tlhokofala mmele ya go le ditleng spirit se se ya go modimo ya drive o itshwere kwa o downloada dilo tse di leng ka mola di tsewa le di pallang o palla go dintša o tlo dintša ka ke mo di ka mara memory ka tsona di memory ke fela go ba re memory wa ntwe ke kgolo ke 1 tera ke wa ke di tera gore ka mara hao go na le dilo tse di pakelana tse di ntse tsona o ya di lebana ka ba la a kira so ne operator memory wa mara modimo o operator ba o gona go ntšha le tsela tse o bo sa tse o di gona di go fase wa di ntšha modimo o di tlhola ka moya wa modimo gona o tlhola ka mo prophet o jore o bona o tshwantse o tsaya ke ntwe so ne le ntwe o e dirile gale le gore a modimo a ya rata ke ne go thibelela o tlo mo le gore problem ya ga e ditu ka moara this spirit sa motho ne then re ya mo solu ba re di mo solu ye ya motho ke mo ditaba tsa tsona di ditse gona because solu ye modimo le ga e fa motho ya ba le yona e ne le mishumo ya yona sa mathomo solu ye ya motho go ya ka go solu ke level ye nngwe ya go rwala bophelo solu ka yona e ne le bophelo mara bophelo bo ro ke solu ke bona ke bophelo ba go dimunyana ke modimo ga dira dilo ba dira digalwa dira dilo tse di phelang tsa metseng jwale anamela jwale so I anamela jwale ka the standard of life gore bophelo bo gona go ikarabela so ntwe dira re be bophelo ba go dimunyana go feta ba phofolo ke solu ya rena we o rapela modimo o sa rapele modimo you are higher than an animal ka mokgwa wa gore o filo bophelo ba go gona go resena ba go gona go improve leemo la gago so ntse e go dira gore ka tla lo tse kilo tsa motlhago so le ya gago it's a higher life then ka mo ga so le a ile ba ka fela go go bele a higher life ga go gona go resena gore ile dikoloi ka loka tsia phofolo mangwa e fa koloi wa e fa eng ka se reile because I need capacity. You got capacity. I am in the spirit. It is in the soul. Capacity. I want to level that. Just science. That thinking is in the soul. What are you thinking? You know, level that because we are the spirit. When imagination, but soul, it operates your imaginations because in a higher life. Margama raso lugamu tumo mulimo avian his spirit. Yeah. Jole mo profeta mo dimo gabolela ore ke tlo le balla quotation mo message the great shining light. O gabolela ore ba ke o ba nature ya motho ba motho na le nature ngwa mmakaka. Ba bolela ka efe ngwana mo. O bolela ore moya o leng ka mara soul ya motho ke yona e fa motho nature. Yeah. Only the soul is the nature of the spirit. Keba tlhago ya spirit sa gago mara tlhago ya spirit sa gago ke tlhago ya gago so tlhago ya gago the way o bona o dira dilo ka gona ntwe o dira dilo ka mo go di dirang ka gona it's your soul ba motho o na le tlhago e nngwe ya bothata kuno a ile go fela gore ka soul ya ga e ka mo go e tlhamegile ka gona o na le bothata ko soulong
Then the marinche soul in over a place. Kuru mudimo ajira soul. We the Lord kedi kamulo just one. Even a room, you are not a control. Kuru mudimo control amut from the soul. So also no even a spirit. Says the Gamara soul. That the spirit is on us of fun. Bopil. So bopil obara obasim moya kedi amulo just one. We determine you from the soul. Well, Gamara soul yamuto kamula. Be ye partakers of the divine nature. Divine nature can do you. King divine nature. Level it cow a head. Bibili moyo mudimu la gabu pamoto abaji trela space moyo moto osonjera akona obale moyo mudimu akona oba in the likeness and the image of God. Well, come on, Joe. That's what prophet abale remote asina moyo mudimu. Because in 2 years of anka ya mudimu ke moyo mudimu mar osonje udule mo wena pe. Well, he moto ai tell fasting he adama ajo na mato mudimu la bia his nature come abia his spirit. That spirit sa soul ya munno nature. Soul ya munno kiyo me controller the spirit. Spirit kusona controller me. That is why ndo idira mo melo inflation na what is in soul. So he onali moya wa mudimu kamara bophelo ba gago. Moya wa mudimu udira soul ya ibe ya mudimu. And soul ya controller the imagination ya how the reason ya original si mudimu. And lot of more is not mudimu. Dini esi chao ya mtu akamone. Diwa just mudimu. Amen. Jana mutaka wa watu wale kao hundu ichadilo chemoni. Mwana leo ichadilo chemoni. Jicho maboga ala kupita your spirit. That's why mtu wakona udra nilao kuonja kumura elimu nisema Afrika aska wakote wakua. Asa wakote wakua. Aska wakuka wala mtu asicha aluka. La isora wana umdi. Wala akibolele kebale quotation mo because kinyago ya mo polelo yelo itwedira hokwa ala ora kokana. Now mu profeta mudimu ubona ka the Magi's mara ergi dirwa. Kebala mo kashimu kilebele mo lela wana umdi kilebele that quotation kilebale ka this soul. Okay, no, not here. Come, that's right. Souls in prison now. But Prophet Awulela come miss to souls in prison. Let me go over it. More paragraph 35. Now these souls now in prison, souls that are now in prison. Soul. Or now the soul of a man is not the body of a man. It's a soul. See. The soul is something that is the nature of the spirit. And when the nature of a man, when he said we are dead, the scripture plainly tells us that we are dead and our lives are hid in God through Christ, sealed there by the Holy Ghost. Now it wasn't that your body died, it wasn't your spirit died, it was the nature of your spirit. See, the nature which is the soul. So the spirit here, so in person the soul, but the soul I don't know about nature. A spirit. It is the spirit that gives you a nature. Maria wa Banstimi ya Mohe Magdalena. Are Musadio obalele butata elisozo. Wamagijoma Musadio ana mafaramu kutukura khone go dira ka mokgomono ba seoto ga phela o phela ka mokgwa mara o le ga kopana le Jesu ga le tsa botata ba Musadio asa le go mudula fasa le ka mo ba jetsa mo tsa ke le tshware mbotse se dileo e rulo go ba be ya 7 Mary 7 ye be in her soul. Mary e tloga a loba motho wa gabotse. Kore mokgwa ola wa go phela ka mokgwa wa go senyake wa tloga mo ene because ntwe be dire dilo tse ka mogare ga e be the spirits that were sitting there. Di mo fa a nature. La shara bana mo dire. Well, motlanka mo di mo ga bolela ge mo di mo a lebeletse o dirile a feminine spirit. Kore mo di mo a dira ka mogare a bea a spirit ka mogare ka soul. Ya Adam, kwa bali two nature, did influence someone now. But then when I am chapter 2, I am Mulula am Hawant. Robert Amunna. Kabitom Robert, I tell Piara Amudilami, very ever give up for me.
Right? Soul ya Adam. When we answer cow, ye answer cow, ye become a soul. Carry with the tippet. I can't. I tell the feminine. I will come around. That's all. Amen. Ya bar musali ne mun na ka kawo abatwa kilo jago matumunje. Abuna the spirit says besele kamara sa musali says you the nature ka ya musali you kamara Adam. Ile reisha ya kwa ya jira ebe mutwa ikogobeja. Now, aril ay kogobeja muname. Even the spirit says mu controller because it's a feminine spirit. Now, there's a difference between these things you think. Bawambari cool. I'll give you the meaning of what a man is. I cool. No, Muprabila Kabana Musajal Atomawa Maruku. I know about shelter from outside. Train about Parabu Ikamuha, that feminist nature. It's a pervert. Only in Train, but it's in Baba we accommodated because Ababushi danger and train of Bigata. Well, in training Gamma, the nature, over nature, but in training Kamaha, your soul. If your nature is a spirit, so far a nature. Alright, I don't know whether you go to Mangola or the nature of the woman. Hold it on a cushion to the Mohion. Hobala Mono Roma chapter 2, verse 26. Alright, Kitwe Valafa, Erikono Nangai Soramuka. Roma chapter 2, verse 26. Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? And shall not circumcision, which is by nature, if fulfill the law, judge thee who by letter and circumcision does transgress the law? Now, on an interim what we but ukor bibala ngba filwe hudira tuko mara bala bibili no bala ile mulla umubona mara ere ona le baba ngba ne basi moli bullo but by nature baya the same thing yele mumangwalo brambu ni ko pere ko constitution ke bala verse 26 ge ole mujuta wale bullo o tla kolega. Alright, so Remoto ask Esakaho Abulla Akaluka Yakamulao, Osobulla Garawe, Okamutibela, Obapejo, Limujuta Walibullo. Yana El Atujo is Mujuta Walibullo, Rea Petate, Dibuleturicumulao, Utosikisha, Osina Umulao, Mola Onalil Walo, Lamula. Alright, yeah, you will Udishaki. Baby, Polali. Nchwe mwadiwe mwola ebolela mutu osoja pilejwa ebolela le mwana wa mujuta era ina pilejwa le upilejwa ene ru mujuta umulimo mkhetile ufiwa le wolo right then mutola opala buti and nchwe mwadiwe mo ailibeleti ina mara ola also bolle because hana le mwana la circumcision mara aya adira tuko yela yei wadiwe kewa enwale kama mangwalo kan nature yamu mujar ntoba ibitar kin nature yeli ngara mutolo mu ki wala ibuche wola wala amwala mangwala ki yo nan to idirisha won tun kur agono rugano tanagara program ya mudimu bar ola basul mula pashulu wala shitu tbalidi ni ki yo fan it because nature kerbula gan nature agit be be ye particles of the divine nature la jora nature ke arno wala kan tun wala the spirit that comes and dwells in the soul. And that spirit of God is an agamara to the Musad. I will do you like a man. No, spirit somebody who has an agamara is sister. That's one of prophet Awjar. Musadi Akadira, our Hatana Musadi Akawa Pela Adira, everything. Those things were the dira without repentance. Gifts and callings are without repentance. Mara, Musadi, who was
gore mo servicing le molato wa gare o tsebe mara wa tsamaya wa kera moriri wa trima moriri ke o ke botse le go botse ka batho o kra ra ke kere o soba dintlha tse o kra o le ka lekane so wa o phema o fetsa o feta na mo kwena o le kantha o o le ga botse bana se le go tsene mo profeta o he o thoma o dira ka mogwa or something is wrong with you because the nature in you mara nature ye bulangana wena go bona o dira lutshidi o itshare wa itirisa bona there's a nature in you but the nature bulangana re bulaga a supernatural being gore mosadi ga ka thoma ka ra mo dira la ile ka mo ka botsa tlhompha monna ga se so ka ga thoma ka ra mo because the very nature ye le ka mara mo ratedi ke dula ka mona ke mo dira a tsebo ke ra mosadi lutshidi mo ja di balelwe ora tere go a ke mo lengwalo o tla gore lengwalo le bolela le re motho mongwe ke thoma dilo are tsebe are 2 Corinthians re tlo bua mo Romans 2 are 2 Corinthians chapter 11 bro 2 Corinthians till number 2 Corinthians chapter 11 re from verse 7 reach like verse 14 le korna dilo di bereka jwa 2 Corinthians 11 7 to 14 a dirile sebe mola ke ikokobetsa gore go godišo bolena ke bolela evangeli ya modimo ke sa boelwe ke selo diphuthego tše dingwe ke ditlhakotše ka tšea dipabalelo tša gona gore ke kgone go direla go lena le mola ke na le lena ke tlhoka ganka ka imetša motho mo ke bego ke tlhoka ke babaletše ke bana bešo ba ba bego ba etswa Macedonia or Emmanuel on something se kana mo ke lebele first ya kana na ke first kana ke go holwa aha no ke wa first right all right ashion yeah 1 Corinthians chapter 11 from verse 7 monna yena a le se wa pesha tlhogo gobane ke yena se tshwantsho sa modimo all right well, tomorrow more ntwe monna o a dira motlhago it's something in the spiritual ke the mystery of the first man but ke eno wena o dumela kwa le go la motho akere modimo da ga feta o dira Adama ga feta ba khawanta ke are tswalang a e ba se ba tshise mefuta ya bo but ke o tswa mo the original the first man was a we o so do be le soul ya o tswa kwa na monna go le mosadi o le ufa from the original pool ya mo pass away so le ya eso di be ya mosadi kula se ntwe o so ntwe o kore o ritse ka mo o ikokobetse mara ka mo gare o lebeletse a se tsona you are out o dira divi to be honest and how did you get namo dira divi le go le monna o sa itshwara ka mo monna o ke tshwara botse mo ntle mara ka mo gare o sna this thing you go ya bolela because your masculine part asi ya mo lefaseng e tswa go modimo and e le ka mo modimo a inaka all right e le ke tswela pele le lengwa le re le bana monna yena a le tsa wa pesha tlhogo gobane ke yena setshwantsho sa modimo le bokwala jwa modimo mme bokwala jwa monna ke mosadi gobane monna ge a bopya ga a tswa mosading ke mosadi a tswilego monneng le gona monna ga a bopelwa mosadi ke mosadi e a bopetšego monna ka baka leo mosadi a rwale seka sa go bušwa ka baka la barongwa fela ka morene mosadi o ba gona ka monna gomme le monna o ba gona ka mosadi gobane bo ka mosadi ge a tswile monneng le monna o tswelela ka mosadi mme tsotlhe di tswa modimong le lena beng le ka di bona ge o swanetse ge mosadi a ka rapela a apotse tlhogo le bopo le batho ba lego ka lona a ga le leruti a monna a ka se nyatsege ge a ka ba le moriri o motelele mosadi yena ge a na le moriri o motelele ke bokwala bja gagwe gobane o filwe moriri o motelele gore e be seaparo sa gagwe right ye ya sepedi e bolela ka mokgomo a re mo ya English wa bona mo Englishing ke tlo khweletsana just now my brother when I try to read you're going to read it mo 1 Corinthians chapter 11
From verse 7. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image of the glory of God. Verse 14. Verse 14. Verse 14. Does not even the nature itself teach you That if a man have long hair, it is the shame unto him. Now when I want to there's a nature within. That's what I want to do. There's a nature. Nature your soul did this nature. Yeah, amen. Yes. Because come home with him at Camille, so you are away Camille. Some are from party over out for fall. Ohono guitar, Ohono Marada, other parts. Cool nature, Yamudim, it is reverse Nagana will almost Usna nature. Mola Ilor Mot was it to Baby Udilor actually Mudim, Keolimut was actually Mudim and Usana Mudim from the when I want to have a little. Because utwala le modimo ge tlhago ya modimo ile ka mara. Yeah, amen. Jwale Bibele le tlhago ga ile ruti na. Jwale re bolela ka nature bana ba modimo. Re bolela ka ntwe e tloga e bereka ka go hare. Ba mo profeta mo re bala gona o bolela ka a bolela a Bibele we are dead in Christ. Yeah. Re khwile ka mo Kriste. Ba ge re khwile ka mo Kriste bana ba modimo. Era hore go ge re tswala sebeng o tswala o na le a demon. That's why we don't act out on because there's a demon is either or or South African. That demon now that demon the spirit that is alive in you. If your soul in nature, and that nature of the soul, if the spirit and nature are more perfect, or the soul is the nature of the spirit. But the soul itself, I don't know ruler. Yeah. If a nature get another spirit, so mudimu ga itaka moya wa ga mara mwana mudimu. Gore motho o na le moya wa mudimu, a re mona tla se disingameka. That is just natural evidence. Amen. Yes. Koma tomo mo profeta go lela gore ge monna ka ke tshwara society o kra ne tso tsagata ya tshwantse go tsa dipuso ke tsa go kae wa o le ga ka se senyetse motho selo mara tsaunya di sa mosadi se a o mo le bereka le ntho ngo amen right ka mo ara ke mo profeta mo a tla tla le bala di code di tla di le tsosa are monna le ga ka se senya se abalele lana le telele are that soul amen well na go mo o ga itjara ka a o senya a o diri wa ba le mekgwanya le mekgwaye wa ka le ntula modi soul ya monna di tloga fela wa tsaba ra ya tsanya kin o thata bebe modimo o dirile monna abe the hard one abe go thata kurla ka mamulo bona motho o tsa a dire bothata ke o dira bothata ke tlhago ge e le ke ka mo go modimo ga ga na dira monna o ba dira motho o mongwalo wa gona go yema a emela lefelo la ha mara monna ga sa gone go emela ditaba tsa ya fela butša a re tsore mo mabatlo reng ka hae o ba ntho di ba mo well o ka no botsa ra o tšheleka mara wa ka le tshula modimo o e a o e ka o se tle service go le mai tshwaranya la mamkagonya ne mo ya gago ya go bolela a o mo rapedi o tsona kereke le ga o sa re senyetse selo but your very nature because nature must teach you wa tsona le monna mosadi o le go husha re ke bale dilotse ke tlo no bala di quotation e go reng mo profeta wa o tsone molaetsa fa re ke lebelele ya re ke no balela ke tsore over 40 something quotations or and as I scolded our sisters tonight, Lord, let them know that back there in the beginning when it started with, it was Eve, and here it is again. The gospel come in by the word, and how that what she did, look today, by reasoning, look at her mother, what she thought was the different, the same Bible.
God, our brothers, as I had to talk to them rough, Lord, I'm zealous. I love them. You know I do, Lord. I've put 31 years here for them, and you've confirmed your word and everything. Lord, I don't know what else to do. When I see the church that I love, the Pentecostal church, the one that stood behind me and supported me, God, it's Christian love that makes you cut the evil away from it. It's love that makes you do it, Father. The bars has been let down, and we've got hashed out through our different creeds and things, and we've brought it into the church, getting away from the days of miracles, getting away from divine healing, getting the people that ought to the way that people ought to act and dress. And you made a covenant with Adam and one with Eve. And you put different covenants, the different all together, and said it was wrong for the woman to act like a man. She'd be feminine. She should be feminist and not masculine. And today she tries to be masculine. The man, feminist. Lord, and this is the same spirit now, the same thing here, Christ I did live. Christ and I tabus papa, I tabus papa. Hemulim answer the feminine part, Ilya to Ayata Mukreki. Well, Kay Mukreki, creation the actual Genamosai. Sagrano Vela Crestemilla. Kemudimar, but why go to Baramum was careful. Listen to Comela and Bomudum Sakala Ovacha Banamuti. Over the king, Kano Usulomo. Kilograms are Nagamura Ovala. Defeat right through the Ovala Mafecho. Umusano Mufutama. Who was again? Kamara Musad, Musadikana Utukra Aika Butana. Kidring. Or today, Kurquana Mujara, today are happy. Osakra Mamuru Lagawap Anawapia. Kawaya is to say, the very nature before we value Kereke, before we value Bible, the very nature you would feel you're to serve. The soul of this person. You are not talking about a man, like a pervert. Amen. Labana bana ba modimo jwale taba ya go ba mosadi ga gago a se taba ja motho mongwe o ka re o ke tshwara botse awo wena o shorwa ke pabalela o krele o dumelela Satan gore a o tshentse se modimo because lo tse re di dirang ko le godimo a re o phelela modimo re balana di Bible ge re o phelela modimo a re o balelana ene re o phela ntwe engwe le mo jwale ge le rona le go e balelwa jwale o driver ke eng ka re wena go sa balelwa o tsebe. Baby, the anointing that is in you shall lead you. Look at the mystery of the first man. And our spirit, the spirit, your nature, which what spirit is driving your soul. Inga bona o adina muntu go ga meno na so la betha ka tla akena mushima no yo so uzonyo tshwara go 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 tso mushima ka uzonyo o je go bona waya that's what about because that thing go ka tsa hanyane that thing is deep inside mwana wa bola mo lebeletse a brother and sister wa bola musadi go la abi aga bo profeta o go ka bana musadi anya go ba monna ne go laula anya go fa monna melao every time ga bola le monna anya go fa monna melao chala go imeka le ntula hae that woman is a pervert agile le ntule le botla sotho go kgelwa ke na ke bya botse I was the guy who was so taller because as a massage, good. I just want guys trying to lean ye to the molecular lion.
ntwe moe ke le mole totally bila ha ba dipa le go bala le basadi because go ba mosadi a se go ba ka diaparo le leemo go ba mosadi right from inside because baby o dile monna le mosadi o ba tlodile male and female from then. Now a female spirit kamara a female body it's a female mara o bona mo se ka sa twa na ke na monna o ke na mosadi tshile mo bona bona mo profeta wa di bolela le tsene tsela go re banna ba apere me ba le me go sa tsona ba tlo fologa eng le tšeng di a tshosa ya bontsha what is deep within your soul le mosadi ka kra yo a yo phela le monna wa za ke le mosadi a ithat o phela pele di boots a very folo so a o nna ba di tlhokomela a di mo phela spila e tsebelela a je motho ha e tsana go tseba re nne mo mo o so dilo mosadi se tra wa tso bile monna le na tamba phutsa go fitile you got a wrong nature mosadi go ba boleta di le dilo botse gore ke ka mo bela do tse dingwe o nyaka modimo mo ntšinya go opella go di modimo bona re o direlo tsa banna monna su o nya go direlo tsa basadi fela bana ba modimo the nature that is in you. I don't know a soul-centered salvation. When your soul is right, you don't need to go to vote. Oh, you say, "You go put it on the a lot hapana." Come on. Kwa na so you do work to musai. Kwa kawa musai kamaro. Usini no work here. Ya tena vile kamiti. Kariki kama kubasadi waningao. Usakira bile ba bucha ba ko ba buchisa ko ba shawana o bucha dilo o tseba ba ba tlo go pisha ka ba o bona o butso mo wa mo basadi ba khale ka mkhone ba lona ne bana le ditlhopo re ke bana part engwe shi okay all right or Genesis 1:26 he said let us make man in our own image after our own likeness. So na go bana ba modimo se ntlo le bella go ga mo skala ka mo le tlo fa face o le rapel kwa go ga kwa le banna le basadi that is out. After our own likeness created him them men male and female. He made the bully spirit for the man and he made the tender little delicate feminine spirit for the woman. Holy mosadi kwa ba ro tender the way o rapelana le bana so apena go go kheli wile o itla mo khalwa rapel. The thing, Namae Shalamo, there's that spirit, that soul, that sinner shall surely die. You will expect for a tender. I want to tender on a leaf. And the Kama Ramside. Alright. Okay, alright. It used to be that women were so feminist till men could go to talking to them and they would blush. Well, what are musadi wa nnete le banna ba a o yo tlankela mo ga fulone kulo ntse ba le bele tsere bro kulo tsa go tla le tshintshi e ba bibele women will blush sakra o tshintshi ka maraba a man that is not Christian, that is not even original ka mo go tlo o tlhoditse go o be le ditlho ya lutse wona o re mystery wona go ya go ding ke bule le o di ba ke mo fast ke na now. Yeah, it used to be that women were so feminist till men would go talking to them and they would blush. What is blushing anyhow? Abasa zo lo blush again basadi but lenna ke motho ke tla maraba. I haven't seen it in so anymore. All that there was fine feminine spirit. They all wear clothes like a man, cut their hair like a man, smoke like a man, drink like a man, curse like a man, vote like a man, work like a man, so rough and bully. Oh my, that shows where you've got to. That's where that little lady, like, you don't see her much more. She's a hard person to find, isn't that? I was like a lady. Lady. Ara o sa ba khwetsa
wa go ba apere sesadi but lady a eo le banna go betsa ba apere se banna bara sisi fela. Yeah, that's true. So a woman is not supposed to stand up and act like a man, big and bully because she's dainty. God made her that way. I can prove that by scriptures. Yes, sir. That's right. But because we got off this question, okay, I don't want to get too many of this question. Alright, but your very nature, the way we get Uskara emeti ko mraho didira ko musali aro fente wi bofa that is not a man. Please sir munna sonja emelele grant the truth of Bible munna wa mathobu dilo to emelele lo ja emelele ka musadi ai tla mo abolele munna ga re ntwiso munna sonja ska ba le jana le musadi azor he is being anointed. Even the very nature, the very nature before we were the and the way you would shambana, the Sunday Pulu Shabana, Leva Bujo when I'm stunned. Scababella Solvashman. When I'm Shiman, Scababella Soy. Shiman Granja like a question and one mama, Usimude. God, we're going to like Satan. It is a Mushiman. Spirit celebration ajula na kwetele so mkongiza kumusika the next week abasha video kinto bale deflare so sa the hempe amushimano botsontsi kai kuri fita mo kile hempe ifta mo basket awuba ke engintwe wala per plus or wa per igina so jira mushimano rega musali ala kwabe tender get the core of what we are. But there is a petrol motor to the core. Even nature must teach you the thing that is within you. Before we act, your nature must tell you this is not a woman. We are not going to really demon lamon. The only one know to do more like a what was but Brun Gilly getting Pichagamula. Okra Muchara. I only Bakako Baba Horingan. When what you want to Kamara again? Apostle, I was. Also, when I'm on that's what I'm saying. And about to mail one of the mat. Where would you move with the Kamara? That's what I'm saying. Would you walk to a ton of a Jara level? I give you one up. Amen. Mudimo kuja alikonofaja banaba mudimu. Mutombu yedi kalbia na di quotation general le fait print out. Nokhono we balla banaba mudimu. Burapidi ayo ba orere. Kamkhole tshwarale kamkhole sepela. Khole musadi sonjo ukhona go sepela. Sa golo wa zo go gala maudu kuthunya di gas ba re sa musadi a tsamaya ka mpuwe. Le musadi ga dula fasa a yo dula o tsa ka monna. Khona ka mkho basadi ba dula. Spirit sitting Gamara, the soul yen Gamara Musadi, Yamuja Basadi Badiso, Abasipiliso, Ababiliso, Abapaso, Lemona, usually the nature within Yamuja. Mudimo Tono Fajarella, Wabanaba Mudim, Arena Michili Fatojarena, Mudimo Arena, when I push Odimo, when I told you all Odimo and the Fasi, individually matter like the case or Realeboha. Kilele jula go shagala sa letsele jwale modimo ko ena o tsebang tse di tlhokang ka metla go shaga gore fa mo go lekaneng thusa ba kgetho ba modimo ka go shele khona go tseba lefelo la rena la setlo modimo aka re tsikera le mekgwa ya sejwale modimo aka le di fashion tsa batho ba nako eno ba bibele bolelang ka bona ere ba bodudi mo lesisweng re gopela jwale papa o re tishe papa re thushega go thoma motho wa ka mogare re tsebo mafelo a rena jwale ka banna le ba study ba matlo te tle gona go rapela modimo aka re tseba mafelo a rena re gopela jwale thonofatsa bana ba ga le tshilo le saboletse o re dire ka botho tsotlhe tse re di gopela re dumela ditšhile le matla la Kriste Jesu mo rena le mpushwana amen re ya le ba bana ba modimo go ja thonofatse then re ka dire le quotation ja le palle ka ai gore banna ba
o ka re banya go ba basadi re ba thushe le basadi ba ka re banya go ba banna re ba thushe ka mo ka re thushe. Amen. Mo go tšabele lena